Kithure Kindiki no batire kwithira kithanu kanya kau kendo tutira Kenya bareka kura thina ya mantu ingi waga gibokaria na kwithukirwa ni maitha. Let me say this nanto ndikania iturari gembe nana mathikone ja the 3 NPR na kiongozi gutikeni na itwari na atongiria bonde ngavana itwari na senator itwari na opinion leaders bangi. But let me say this without mincing my words. CS Murkomen na reminengo giawe inyana barato bathika Murkomen yatakinya nawe igitare Kindiki ari interior nona Kindiki ni kwa kuna issue ageta nao ye waziri ni ndiromba kameme neje TV neje wero ngera mukathe president na chinje Murkomen ki ofisi yu Murkomen alejere na ngovacha department yarara nio ya michetho na araretere muchetho ndene ya security na security iteko na muchetho. Now in fact nanto Kindiki nomba nedre deputy president with the portfolio na egwenya ministry ya interior edre deputy president of the Republic of Kenya nena portfolio ya ministry ewu ya internal security ikendomba kurongeka security. No, so in short Murkomen yabutwe Murkomen to be fired rokire kana ikwea na nkiro other right duties. That's what I can say because uni nyani ngonde mutongeria kiongozi antu pada tu barolai the other day ndi winya kuongeo we mochare na antu mantu ja wamba kwa ngombe dere kantu beto bakora wabathire ibe ko bakaringa inyakura na Murkomen ofisine atakinya miru na antu bakuthingata mantu jau na itokuka twena waziri te kuthithia bio kuthithia every county taunine waziri wa internal security abati kuwa kwa nguru akogea aro kire thirikari ka represented. In fact hakugwithia his excellency the president wetu William Samoei Ruto ituje no gwitangu ginde gwe antu boko gwithia no mwe na o muchenjia mono ambirire na irons ambia rons aitambe ja chonde che mumero chonde che gwita barabara au mawo eja michethone nyegitare muchetho kwene nyanda getwe ringimu ninie ichetha mubire une kanjana twamwandikire mwanka inya message tomwira muthaka aguthithirwa operation ya gweta tutethie atanoga miro thaijo jonto abakura wana the belt we nyambene yonde na tutethia miro indi na thinoe president yeka antu wachenja muntu minister wona ate kumba nane teka ite bad right. It is not a bad right ukarau na without no ndauga kiongozi intrale budhuku kama Murkomen yabati kwa right duties na atigane na nateninka inko tikyo kona social media inyakarwale na arauga wakauga mtu akora mu ministry kabisa. In fact security ikuthuka Kenya igita 3 months Murkomen yago gitikyo ate kumba kabisa. Okay. Watongere bomo kumantere Tharaka ni bameneretie barabetere kuliunga wa Munyoro wikendi bakiwa na kunyandibana nebo munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki bakiaria nebo ritia kariba antere Tharaka kuthira bakie kamwana bo bakiwa no rithore thirikari nenene ni bachokete bamenere Rigathi Gachagua bakiwa na thulere icio kiurira ari munini wa Rais. Paul Wakabithe na ribotie. Wari muthenya wa Jumamosi tariki 3 mweri wa 5 mwankani wa 2025 riraga kundi gaka gantu bakai bariongera gachigo wake muci wa Munyoro untu burahende butathucitwe guna kari mwanya nterino Tharaka tira no ntukwe mantu tuonire na watukwenderea kuona itwetangirite lakini mantu amu kironda eke na gikanenea na kaba nakyo twagicereria ndagwa mapema no ntukuri section ya antu batharaka arako kanyereka pai kwinirwa geka mbere bwega kiringairwa nkutha ndamu kila kitu agitwanyirite kuona inde antu kuri antu bakai bao bakwenda kuuma kiongo kidora gitu kwenda kubariria bachoka rainini banjiritie gupotosha antu betu batharaka bakibairana ara tukuigwa ngugwitwa ko Munyoro kire antu bara bakumaga bakathi gucariti mwana wetu ki wa Munyoro niona antu igwa Munyoro
Kitharaka wa Munyoro no gatuko wi Munyuru baba kuthiko wa Munyuru so nuntu bwaigi mono ukaumaga kagita kara Tharaka tutwire tutono tongoria tutona nkathi ya utongoria yeguru kagita kara twagwata irio kuona antu bakumaga bakarua na mirango ya nyuma bakathi gucariti community yetu kiri wa Munyoro. Kiuria kinene na kira giture kurua kuma ati na wane ati ebungwa nderira kwendia murumu Samson gwikio mugongo wonire kana Judas Muskarioti akwendia Yesu turabio 30 na atethiria antu bakwao na tu bathire na buro wabanenkere mbijo baturetere ngiotie gintu bogi ibaye batureterete turi antu batharaka antu beto antu bo bathire na guberwa atiriri kagita kare ogo turi antu batharaka bomenya bobo gakaraga na bobo kathijaga nonture tukamerithia antu kirimo twina kyo kia Tharaka antu bakamerua nontu tutietegeria mugongo gwetu gwendua na antu babange nontu bwanda kwenda kuria antu bara bathire ko Munyoro muno tababathire goro imbie no baretere Tharaka imbwao ibarabara ya rami i university baretire indengo chieto barerie ikawa yeto coffee yeto kanimira ya ruaja na araja beto bameru imbie no baretire kabyo byo tore agare wento bonire baretire goro bakwe wento bonire baretire bakwe ko Munyoro kwa winda chiao bairete na kwe mana beto Batharaka ibatio kama twinda kana atongoria baba kubanga anto tafadhali miabwenda gutumira wananchi bokwenda gutumira nanto nae viongozi baba ngibo gutumira nanto nae uthia muthiaro mbare akari baba gwatuika kuri antu ba mwicho kuthi kwa Munyoro na antu beto Batharaka watu kuri antu ba mwicho kuthi kwa Munyoro buruga na antu bambi antu ba mwicho kuthi kwa Munyoro turuga na antu Batharaka tafadhali nontu mbio twina mwana gwetu ara tuturite turombete Murungu akira mara kira mari tukinyogora ki Murungu na atethire twakinyogo number 2 in power in the land nkumaga mono antu beto na arajia ndaburomba tafadhali katugotwe na ngwata no tutie kuringa mwana wetu ndiguru taino ara tukinyete itutwera kuromba taniondo theta ngarutha fasting nkirombera Tharaka tutuma mwinduni Murungu atugwa kiao atonenkera kithuria kindiki utete antu goko babaira na kwa Munyoro yuweto Munyoro eri nderira barare na eronda ibakwenda kuraga kana getu na nontu nati twi maso na turi arombi Murungu we wonderira na eronde gwaku tafadhali cokeragu tio goto kwene na itokwene na itorombete Murungu na Murungu atwigwa kindiki atwika munini wa president twira atiri nontu gachagwa na rari gitini kia deputy president for 2 good years narugamire mugongo wa Tharaka na andikite mwana wa Ntang'ania kana na andikite mwana wa Chiang'ania irio tukamenya gwobuga Munyoro nendete mbi Tharaka lakini kwa mianka enu yiri gutie mwana wa Tharaka andikwa gutie project orwa turetera ndeni ya county yetu ya Tharaka Nithi kinkana county yetu ya Turibeto Meru county lakini ende thaino engato nontu ya chiate chiake chia ukabira agachoka gukujagiria antu bara batero indataga kware bakathia no kwendia mugongo gwetu the timu yago enu bakuthikurikana kwa Munyoro ya ukabira ikutha mono bamenye kagita kando agakinya tukaumira na ikutha tukauma na banda tukauma na merio tukauma na kionthe kira kiumagwa nakio tutietegeria tutunywa yento kira tugwete kabi biwandu bate bwete iria tutunywa nkiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Bitwo Paul Ogokabithe mwandiki munene kiriro wangiro gima miri muthoni wete kwino watibonere kira yuthi no ntubo tumiri bonda watia kulebia kiaria Lauretia tongere bonde kuthira bakiwatira nende kendo tira thine ni kuthira kinya muthia na kinya kuthira bakibwithe mibango yotira yuthi ne bakona ngwe kuruta iri njire mo ya kwebana na mpangeye. It's of great concern when you see the young people, and especially the ages between 15 and 35 years. They are the ones who are involved in drugs and substance use. Especially now when we know the youths, some of the youths who are in higher institutions,
tertiary institution, they will be on long holiday. It is important to ask you that do not use drugs and substance. The current trends and the national data that is collected in 2022 underscores the gravity of the crisis among the young people aged 15 and 24 years, and that 1 in 11, approximately 632,000 individuals, is currently using at least one drug or a substance. And in the 25 to 35 age group, over 1.5 million individuals are reported to be affected. That is why we are asking members of the public to avoid over-the-counter medication and prescribing drugs for themselves. It is important to note that antibiotics resistance is a reality as of now. We would seek and we will request that members of the public, should you get unwell, please visit a health facility where you will find a skilled healthcare workforce that will guide you and will prescribe to you the kind of drugs that you require for your body and your ailments. So while progress has been made, it is clear that continued coordinated and adequately resourced action is required. And moving forward through the State Department of Public Health, we wish to strengthen enforcement of existing drug control laws, expanding school-based and community-level awareness programs. We wish to also support youth empowerment and economic inclusion, and equally enhancing community leadership and stakeholder ownership. Kire chunchikia kuria mwana kiume kia daktari na utaria thina yana kwithira bakithwa na kuthuka ngozi akiwa thina yara maingi yithira kiumania na ntubare na thina ndene ya muchina kuria ciari kwithira nende bakimenyerera bona thina na wiki mwana kenda mukira utungata ucokaniririo gima bwawe pomwire. Natwariria mantu ja condition kana thina itawa eczema kana bangi ukaigwa daktari emeta atopic dermatitis. Murimo juju na juu ne atajo thajo karakari. Murimo juju jodara jumanitie na family mono family ria china mirimo ja murimo sukari, murimo ja asthma, bangi bena allergies ki families chiao. Okethera kwe bobo mara me bari wega pio kana katiri basinisa bakara baikororaga no kethera morimo juju chukaumira ki mwana oku no kethera na braba ingi bakambiria thineje banyi okethera nya mwana na bimya bina mwana na bimya bitantatu na mbiriria gukara kiuma na aja gukomagara makai akara kiumagara alafu ringi akara isithwaga ringi kuma wi ere makai eczema yete kamiria kurana kwina mikonjo kuma wigete kamiria kurana kwina joint kingi mwana okethira na mwitho mono kingi okethira mwana okwa karaithithina kingi okethira mwana akara akiuma rash ntondo amwiri na bangi okethira mwana okwe karena thine ukaraigiaga mamboel akagiaga matundu aja manene je na maira na bibionthe bithabireti ni thina igwitwa eczema kana atopic dermatitis. Na rĩu keje kũrealize mwana okwe na thina iji utibathete kwambĩrĩria kũjukia atua wambĩrĩria kũmũtritithia we ngwanja mũikie kĩnĩ daktari etamuone na agakwĩra ũrĩa treatment ĩyo ĩkathithua. Treatment ĩyo ĩthithagua na stages ithatu. Kwĩna induction phase kana stage, kwĩna transition stage na kwĩna maintenance. Kwa una ande mwana okwa gatiritwa na stages icio ithatu thina ije gwitwa eczema kana atopic dermatitis mwana okuna akarire bwega. Bongi na bungenda kuga ujo condition ije gwitwa eczema kana atopic dermatitis mono kwina intobiria umba gutumira gwaku ugethe bibi utuma thina ije kaingia mono. Thina ije mono itherwa ingi yigitare ara mpio nkurukie gitare kwarite na bongi na buke ethera mono
ukeja kutha mwana oku no mwairia ra ng'ombe thine kaingia mono akaraitumaira nkano into bionde biena nkano ukumwikira Star Soft na down nguone chiawe kumwikira nguone china andiki kana manyoya kumwaka maguta jo kama bethe maguta jo kama jatithire twana ja gwakawa jaja thondekeri kajau kajo kama na number 6 kutumira kuthambia mwana oku na sabuni ichi kwera changa ndeto yadala bara bengi batumira sabuni jaiu na de iyo kakara bitumira kuthambia mwana na chio withara condition iria ni eremo was ko jo imurimo na condition ithira bora kika ikathithirwa diagnosis mapema condition withara ni ithira na yute korogwa kana gutegwa buthuku imurimo jajungi ntuko withara bakauga ngaita weto uchwe muthetu aranjire icheme nyinya woje watawikire ruje no thambia rumwana iyo nyoka thambia njira ingana icheme nyinya thine witithira na ndiko utikorogwa na gutegwa buthuku ari iri thine reo na mwana mwike cibitari ono daktari na komba gutetheka. Watuoneka nyaga kunoka nchokerete na ateto ingi. Mubango jo muri misero gutu kunyera ukarinde umaririte kwa kundu twa kuthomithia mantu jara ja mero jore bi ndrende tu matunda ja grade 5 ete season ya matunda so ja off season fruit the off season fruit nteringa kawa ndiguno ntofo kuma ria ndamberia kure makawa gutemwa kanyajo mu tagura mu machine ciakwa ke gutetheria muremi machine cia mbeca inkai compared ke machine ira chimpota ginya kuma nthiguru inge cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium mero tubui kwithira itwe tukuthithia chocolate ira njega Burundi guru yonde muyuthi no itengo giko muyuthi nombe gwita ngugeje itinekana no kuthia bono kwambiria ndande nyoge kaira na kabuyu ri utekwa kiazi totia kuga ote ngugeire ondadi na ngugeire o na ndikuthira guku kuona itiona na mirimo itiona na rukuru na gintu giaku ya karakithiri no gwire itwe ndambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete ukinya eka kenda lakini kambite tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira oiro rukaga tukara kumenya taragara nyombe mburi ibati kwithirwa kariata tigirire nyombe yaguru pula mburi tagathie nya hapa and down strawberry kwina na twitaga split na kwina je twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwa gwenda gwemwe karana kethagwa kanyitwa anda watuta thoko ya makuyu na kuthia variation kuya ruru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngokwera ndeke mwisho kome ngokwera ndeke mwisho ne kauma ng'ondu yume ng'ombe ndeke mwisho murungu ngari ro murombete no eka umariko ugakorokirwa ndene Wero TV kiri mubango jo muri micharuruku. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Ani Kirote Kimathi andiki-inĩ cukuru ya Meru University ndethera kibutwa na njĩra ĩtairia akiuga watho gũtathiatirwe na rethera kimatuka koti na koti rĩu ethera kĩrĩ wa mbeta ciawe mona buone ndi akiaria nethirite itarĩria ati cukuru nethire icokia yambari kono ntubune ndi butumite akethera atari wa mbeta ciawe na kuromba kioto kithe kioneka kwa kura ntubo bengi bethirite bakulugero nyumo ya bono tongere bo cukuru nibo batire kolelwa ndo angcho chunkuno nkumanike ndo tire kinyabara bethirite bayato kioto kio nibo kuona kioto kiu
performance nene muno uni performance yakwa ni ira itagwa outstanding, yani performance yegwitegerwa inde bubu na riborio uni ndatindikerwa ndirauma rwa ndiraritwa ngugene na munene anditere ngugene kenda areta mwana we wengwa gitene kiria ndakaririte na bubu imbonete ibwambiritie ukarika muno ja kuma rira acokere second term kuma ria kware agituma rirengi agucoka aritere kathangu thiu buru nande ikureta na kureta antu bao. Ujo ni Kirote Kimathi uria wari mwandiko wa Meru University na ina ciumiritie na kuwa cukuru iji niombite kumunyariria nondu bakumenga ngugine uria gutabati kuringana nwe augite mbango juju jwambire kagita karia wathobota atumikire bwega nyaki kandarathi iria ithura kiewa na ndi uni nkiandikwa ndandikirwo ja director NGU na kwina statute iria rungamirite director NGU iriuga director NGU akandikwa miaka 3 akirinuerwo contract yewe na musara jo awe jo bwiri kwitha jo ri category ne ya musara jo DPC indi ninkiandikwa ntaije mantu jau so ndikuthiria interview ndetwa ngugene ndaherwo miaka 2 ondathirie miaka 2 nkerwo kariniu antu a miaka 3 na bute kanda ije kethe anda ije ndingiuria ndi ntoririe kagita kau so ndahewa miaka 2 ndikuthiria kairi ndahewa miaka 2 ndariniurwo contract yekwa but kia mwisho ntariniurwo contract ndi kinya wone tariniurwo no ndona kanga aja ujo nuntu tukirita ngugi ikwagire na tumantu tukwagwa rungu aja ujo department yekwera tuike ingwe itonyithanwe ki department ingi yari kuruguru enjeru are ure na kinya rwangi rwarungamirite rutha rwitongithanu wa rungi injira imwe kumwebeberio akiuga bangi bakiandikwa wethaniro akiuriria Chate University ni kuga atiri kethia kwi directorate uga fundi no kaeberiao onto bubu bati kumania na senate igakaranthi kauga batu tu senate tukuona directorate na nibwirite kuingwa na babasi onto bubu geta bukarirua ni university council na council yona bu isasa ikaminate onto bu ne ikabuga bwegama onto jabu butathithikire no onto munene o university nwe ena muntu wa kwenda gutonyia aja na ari ndo mutonya gitene kian na ndi ikyo gyatumaga ageria kuinga department ya department yeje tikwendeka ujo na tonya ya ujo kiri directorate yeje ingi kenda tumba kumweberiao kabiti ne ka ku 2024 council university council ni etire karande ugatiri batu tukunoga muno kureangira twite igita rionde na ndi turiuga atiri antu ibatonywanda permanent and pensionable bonde kenda tutiga kureangira twite every other time to antu bara undandikaniritu abwaja ujo bonde batonyirwe under permanent and pensionable indi ninka kindirathurwa ndiratiwa gatereara ndigwita kuthingatira na ndandika barue kuthingatira ri barue wiri onyana ndi nombonyeyo munene wa human resource yandikite au we forgot her atworirwe ina gukinya munene kuga itworirwe muntu uyu ukiona muntu akiuriria kwikiage utumoriria indi nyoko orirwa ri ukona ni ukuririkanu ete kothithagia ura kubwiri kuthithwa bata thithiro kubwiri kuthithwa nuntu nendaga mpumara na muthiene etho akebeberua Otongere University ji mbukira kumera mbecha gitumia kinyire kotini koti ege manthu wandikwa etho agitigera thinewe nonekana ati ndaitiro ngugini no gutabati na nabwiri kuri wa mbecha ciawe ira ciatigere na mana thara ya tumambita koti oni gukiri rights ciakwa na ndigwita koti ndirathikirire una koti yo nda discriminate ro muno na baeja na ruling ndiwe damages basoka baeja na ruling bauga ndiwe kinyangira twite iromba riakwa ni university je ndi graduate uberi bande ni court university je ndi damages uberi bande na bande bati kundire bande nyamweri jojo kenda mpomba gwitethia kunyamara muno kuma randa umire ku iromba riakwa ni ibande kinya ketheri nkuigwa teka nyampe imbesa cia kungana kuringana na ura ndithiritwe ibande kirabero bande na arua ibande ke abero bande ibatige gwikie gamba appeal ne gamba lete na merit kenda leta ukarano amuna bubunandi na gwite university ji nirigete kumure mbeca na ni kwenda gwikie gamba ki court of appeal untu bra kuganandi bwatumenya mbeca cinyandike nkuruki etire guswalo famu engi njeru na ro famu iji ure retarete ro university ukoria ni musoyo wasole bawe ire jerae wa kesi ejekwa baragamba ni barare mununtu teka kwe point bena cio na nditega mbesa ira ro famu ije njeru ya Nairobi ekurewa
no tege na ndiro famwe wirirwe apire ni case no mbesa bagwiturirwa yani kwinyangia mbesa cia university jere ugitura mbesa omena ara uria kenda bunka kiutire ani uni nandika nkuira council university ya Meru University atire ito council kareni ndibukanie romanas kuita na mbere gwitura mbesa inyingi kema wakiri ja ome aregete gumparaitie kwa una aregete kwa staff bangeraitie no ntoke joteka university wina magamba ja maingi muno nande